Akiaria rĩndie kaunti ya Kirinyaga, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Karanja Gĩbico augĩte atĩ matirathikĩrĩria mũhuhu wa ateti arĩa makoretwo makiuga ũhoro wĩgiĩ maminista arĩa othe maranyita mbaru president kĩũteti meyeherie ituru-inĩ ciao. Gĩbico akiuga hatirĩ watho maunĩte amu mareka maya mothe kũringana na gatiba. Na hakuna apology tutaendelea kupea watu saa zile tunaelimisha watu wetu ile maswali wanafaa waulize kwa wale watu wanakuja kuwaomba kura. Na sisi hatuambii watu yule mtu atachagua, wananchi wako huru. Sisi hatuna haja na kusimamia uchaguzi, iko na IEBC na inafaa watu wakiendelea kuongea wakuwa wanaongea kitu wamefikiria. Oho Gĩbico akiuria Akenya matigathikĩrĩrie mũhuhu ũcio, akiuga ũyũ nĩ mweke ateti acio marahũthĩra kwĩyenjera mĩthingi ya kĩũteti, agĩthingĩrĩria atĩ arĩa marĩ mwena wa thirikari matiragũagũa. Kuchafulia watu jina tu bure ndio tukue tuko distracted na ile kazi tunafaa tufanye. Na hiyo kazi nataka kuhakikishia Wakenya tutaendelea kufanya, usalama tutaendelea kupea watu, civic education tutaendelea kupea watu. Ni lazima tuelezee watu umuhimu ya kuchukua kipande, ni lazima tuelezee watu umuhimu wa kuchukua kura, ni lazima tuelezee watu umuhimu wa kuchagua viongozi wenye wanaweza wasaidia. Kũrũmĩrĩra mĩgomo ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoneka mathukuru-inĩ, Gĩbico nĩorĩtie rũhonge rwa gĩthomo rũnyitanĩre na aciari harĩ gwetha mĩtaratara ya kũgacĩrithia mĩtugo mĩega kũrĩ ciana, akiuga marĩa maronekana mathukuru-inĩ nĩ gĩcicio gĩa kuonania rũĩ nĩ rũrabatara gũcokio mũkaro. Mimi nataka niombe watu wa Ministry of Education we start reconsidering some of these laws and put them in our local perspective. Sisi si America, sisi si Japan, sisi si Europe, sisi ni Kenya. Tuanze kufanya vile tuko, our level of development, our level of cultural development. Iko culture zingine ni lazima tuache kutupa, na culture moja ya kuacha kutupa ni kufanya mtoto akue ni mali ya community. Aciari nĩ morĩtio metĩkĩre kwaranĩria na ciana ciao kwenjera kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. Gĩbico akiuga thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra mĩtugo mĩega ni yacoka mathukuru-inĩ. Important question. Ni nini hii imekasirisha watoto namna hii? Very small problems zina provoke very severe action. And that is why I'm instructing watu wetu wa National Government Administration Officers. County Commissioner amesema wametengeneza multi-agency teams. Lakini multi-agency teams, County Commissioner na najua County Director of Education uko hapa. Kazi yetu haishi gate. Sasa tutaingia shule. Tuone mnafanya namna gani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.